Ovo je projekat Saveta za regionalnu saradnju, Regional Cooperation Council, čije je sedište u Sarajevu i čiji je glavni cilj u ovom trenutku pospešivanje ekonomske saradnje između zemalja regiona sa ciljem da podignemo nivo života, nivo standard života, da podignemo proizvodnju, da smanjimo broj nezaposlenih u regionu kako bismo samim time postali i atraktivniji Evropskoj uniji, znači da i oni žele nas, a ne samo mi njih. Jer ovakve kakvi smo, sa privredom kakvi smo, sa brojem nezaposlenih kakvi smo, ko bi nas žele u svom društvu. Znači, to je glavni cilj Saveta za regionalnu saradnju. Ovo što konkretno ovde u Skoplju radimo sada, obilazimo znači Skoplje, Podgoricu, Tiranu, Prištinu, Beograd, Zagreb, Sarajevo, to su znači oni gradovi, one države u kojima najviše radimo, sa ciljem da razgovaramo sa građanima, da pitamo kako im je, kako žive, koji su njihovi problemi. Radimo kratke filmove koji će biti prikazani ministarstvima i vladama sa kojima sarađujemo, jer način na koji funkcioniše Savet za regionalnu saradnju jeste tako da sa nacionalnim vladama i u koordinaciji nacionalnih vlada postižemo, odnosno radimo na onome što želimo da potpomognemo, da pojačamo regionalnu saradnju na privrednom planu. Kao što znate, ministarstva i vlade ponekad su malkice udaljene od građana, ovo je jedan od načina da znači direktno prenesemo Vox Populi, glas građana i da prikažemo to. Ovi će filmi takođe biti prikazani i u Briselu, u Evropskoj uniji, znači želimo da se čuje šta je to što ljudi žele, šta je to što misle, kako žive, kako im je. Čujte, građani kao prvo ne vole kada vas zaskoče, nego ja ne volim kada neko skoči na mene sa kamerom i kaže daj mi izjavu. Znači da, postoji neko nepoverenje, koje smo međutim veoma brzo uspeli da razbijemo. Ovo je divna ekipa ljudi sa kojima sarađujemo, tu su i vaši sugrađani Makedonci, tu su i naša ekipa iz Sarajeva, znači uspeli smo da razbijemo to neko početno nepoverenje. Nadam se da će tokom dana doći i Vlatko Stefanovski da nam se priključi ovde, pa će i to da potpomogne, ali u svakom slučaju, znači nakon prvobitnog nepoverenja, kako da ne, ljudi govore, pričaju o svojim problemima, na kraju krajeva svako nas i voli malo da se otvori i da kaže eto, to je to što me boli, evo, ovo je ono što bih voleo, tako da malih problema da, ali vrlo lepo radimo i zahvalan sam na gostoprimstvu koje smo dobili u Skoplju.